Попав як? Пішов до магазину за хлібом. Під'їхали ТЦКшники, кинули в буса. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 29 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan salah seorang tentara Ukraina yang ditahan dengan wajah pasrah. Pada video ini tahanan itu justru bercerita tentang seperti apa mereka dipaksa untuk ikut bertempur melawan Rusia. Menurut keterangannya, mereka tanpa diberi peralatan tempur yang memadai langsung dipaksa bertempur. Selain itu, para tentara Ukraina yang dimobilisasi tersebut juga tidak diberi makan. Alih-alih ingin bebas, tentara Ukraina yang ditahan ini justru merasa aman saat ditahan Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Попав як? Пішов до магазину за хлібом. Під'їхали ТЦКшники, кинули в буса і повезли. Привезли до спортзалу, я не знаю де це. Десь дня 3 ми там побули, і нас привезли ось сюди. Я не знаю, я навіть не знав, де ми знаходимося, тільки ось ви сказали, що це Волчак. І ночі приїхали, забрали, ось форму оцю дали і привезли ось в окоп. Ви таке, я не знав, де я. І ми здались, ми не хочемо вмирати, просто як ясно. Нам навіть не навчали, я автомат ніколи не зубав. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.